Çok rahmat. Andan keyinki ırдала turganlar дагы деле болсо сиздер үчүн арналмакчы жигит анты дегендерди тартылып калды. Тойлар кыласың. Кол чаптырасыз гана келиңиздер. Концерттин маанайында кылып отуруп келиңиздер. Кана урматтуу агай туугандар, кол чаптырабыз. Анда месем кийикер, Шандурак, Актерек дегендерди тап берели. Халашыларыбызга бийлейбиз, кана келиңиздер. Хава! Toylar kılansın.
Royal Бишрето. Гол чабууларыбыздын келиңиздер. Гол чаап турабыз. Анда эмесе сахнада маданияттын мыкты кызматкери Айжамал Кабылова. Bayramыңыздар менен. Тагдырга тарын байлы достор анча. Бул күндөр издесек та келбейт кайра. Ырдайлы таң атканча бизден кийин. Атартан бул жарыктан дагы канча, Обон күлкү, на-на-на-на-на-на-на-ней. Кана досум сол сүрүңдү, на-на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, на-на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, жакшы күлкү, на-на-на-на-на-на-ней. Бир гана нерсе керек бул жалганда. Ойноп күл алтын жаның аман барда. Түндөрү көктөмдөгү шүдүрүмдөй. О досум жок болорсуң жетпей таңга. Обон күлкү, на-на-на-на-на-ней. Кана досум сол сүрүңдү, на-на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, на-на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, жакшы күлкү, на-на-на-на-на-на-ней. Шаңдура гол чабып турабыз келиңиздер. Азаматсыздар. О достум өмүр берген сага мага. Бир гана обон күлкү же суаба. Көңүлдөн ал төртөнү алар замат. Жоктукка айланабыз биздер кайра. Обон күлкү, на-на-на-на-на-на-ней. Кана досум сол сүрүңдү, на-на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, жакшы күлкү, на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, на-на-на-на-на-ней. Кана досум сол сүрүңдү, на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, на-на-на-на-на-ней. Обон күлкү, жакшы күлкү, на-на-на-на-на-ней. Маанайыңыздар жакшыбы? Мөнөктөр барсыздарбы? Ой, окшошпой жатат. Бүгүн мөнөк эместер дагы мөнөк болуп атабыз. Турабы? Ошондуктан мөнөктөрдүн үнү бардан бийик чыгыш керек. Келиңиздер, анда концертти улайбыз. Алдыңыздарда маданияттын мыкты кызматкери, мен сыйлап урматтаган эжекем Гүлнара Калдарова. Келиңиздер, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым ушундай сиздер менен жолугушчу күндөр көп болсун. Келиңиздер. Шамдырак. Жашоо жакшы, жер басып күн көрсө адам. Кудайдын бул дүйнө деген гүл багында.
Бұл жашоонун омарына канып канбай, кербен сымал элек адам кетет кайра. Ушулдай экен айтын достор, неге эми ырдабайлы сиздер үчүн? Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалатпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Ар дайым сиздер менен жолугушуу күндөр көп болсун. Бул дүйнөнүн өмүр деген дайрасында учат күндөр ай жылдарга алмашып, жакшы адамдар көп болгула арабызда, жакшы сөзүн айтып көңүл кубандырган. Ушулдай экен айтын достор, неге эми ырдабайлы сиздер үчүн? Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Ар дайым бар болуңуздар. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Ар дайым элибизде ушундай бүгүнкү күндөй майрамыңыздар кут болсун, бар болсун. Дагы бир жакшы чыгарманы аткарып кетейин. Сиздердин майрамыңыздардын урматы үчүн тумарымай, тумарым келиңиздер. Мен сезсем да сен сезбейсиң тумарым, түнкү шамдай өчүп баратыр аңың. Ташбор деле жүрөгүмдө мээрим жок, аясаңчы мени сүйгөн тумарым. Тумарым, ай тумарым, аясаңчы мени сүйгөн тумарым. Тумарым,
тумар болып қадалар. Тумарым, ай тумарым, жүрегіме тумар болып қадалар. Тумарым, ай тумарым, жүрегіме тумар болып қадалар. Мараңыздар барам болсын. Арубақта көз алдыма келесің, мекенені торып алды елесің. Байқасаң чемеміреген деңізде, сүзіп жүргін үмітіңнің кемесің. Тумарым, ай тумарым, сүзіп жүргін үмітіңнің кемесің. Тумарым, ай тумарым, сүзіп жүргін үмітіңнің кемесің. Тумарым, ай тумарым, аясаңшы мені сүйген тумарым. Çok rahmat. Рахмат. Урматтуу ағайын туғандар, мөлөктөр барсыңарбы? Ырчылардан сунуш шуутат, бизден мөлөккө кошулабыз деп. Кошосуңарбы? Анда эмесе кайрадан эле өзүңүздөрдүн ошол мөлөктөн чыккан ырчы агабыз Курманбек Абдикапаров кол чоолор менен тосулабыз. Çok rahmat. Kol çağlar basın gelingizler. Ağlamga jol ayıldan başlalat deyip. Bizdin ayıl degende de kavga koymuşlar. Aylanasın dolur kurcağın, kayda жүрсөң эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толуу үйүбүз. Айланайын менин айылым, дүбөлүк сага калат сүйүүбүз. Чылдыраса тонун булагым, көңүлүмдүн канат кумарым. Ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагым. Ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагым. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толуу үйүбүз. Айланайын менин айылым, дүбөлүк сага калат сүйүүбүз. Daima elinizde toylar olsun, yaşlılıklar olsun. Toyunuzlar kutlu olsun hurmatlı tuğanlar.
бар. Кыйынчылык кезде жардамга колун сунуп барган батырлар. Өлкө үчүн жанын бүрөгөн, өз намысын колдон бербеген. Биримдикти бийик тутуп, биригели туулган келдеген. Экен болсун көтөрөлү желеген. Көтөрөлүбүз сактайлычы аталардын бийлигин. Түндүгүбүз бекем болсун көтөрөлү желеген. Көтөрөлү желеген. Бар болуңуздар мөнөктөр. Çemeri, elinde gümüş kemeri, sattı buzbay biz dağı, Kırgızca salam vereli, arbağızlar. Özümüzden aytıp kalar, ölümüne tınçlık kalar, asıl zat apalardan aytağız sık salam. Salam ayttık barına, mında durgan jalpыңа, ак сакалдуу атага, ак элечек энеге, улуу кичүү жашыңа. Ардактуу келген меймандар, ардаңыздар барыңар, ата баба урпагын урматтап мында тургандар. Ат арытып келгендер, ак тойду бүгүн бергендер, салам айтат сиздерге, агартуучу апалар. Assalamu alaikum, amansındır kalayıp, salamlaşıp alalık, salam eldaşı, kantıralı sakın, amanlık dilip suraşı, atavuz kırgız kakıcı, barına, yalpı salam aytayın, karapayın, kızımlanı kavul al vergen salamın, bayramımız kut olsun, başımızga kut olsun, andan esen dalpınma, ten soluktu kalayın. Gönül davulları doldurulsun boyuma, toylar toygulanır, kuvanışta bulunur. Ulu yolun aynaşkan, aylım enin sevimden, ataların istegen, kullarım benim sevimden. Anne talabarına gelin solup ağlaylı, almış ayıp jar sağır, emgegingni bağlaylı. Tarzayıcı bastırgan, aylım gelin sevmegen, yüzüme yolun boyunda, uçurur aynayır. Müzibek yoluna, ulular basın yol, elinin peşlerden şığın, takkının bası öpür yol. Ul yollar yaşan, aylım elin semırtan, babaların istegen, ballarım elin semırtan. Babaların istegen, ballarım elin semırtan. Este es
Açılgan kanat var gül basıp okşatıp koyun özümü talayım carımı sen dedip calcalım körüngüm gelip gözümü Küttürdün gana beni gül bakta Kıygımda kaldım sen üçün Talayım tanığım dönüp calcalım car alsan gerek beni Oyluğun gana sırdın ey talvay Aptığıp yettek yürügüm Can sasan bolacak çılsan calcalım Kançağamı tep yürügüm Güntünü gana gitme yesimde Güyütkö düştüm sen üçün Tutkunun boldum bağındım calcalım Buyruğum var benim üçün Белгілі анда апалар, biz de qarap turbaylı. Ушундай жакшы тойлордо сындашпай кое туралы. Айылымдын жакшысын, айылымдын тарыхын акы инекте ырдайлы. Макул, ырдаса ырдайлы. Менин жерим сурасаң, Ләңгәр деген жер болот. Ата баба мурусу Мөнөк деген ел болот. Ай, кокой чинелеви, анда билсең барысын. Айтчы айыл тарыхын, алдыга чыккан жакшысын. Биле жүрсөк аныктап, айта жүрсөк тарыхты. Ләңгәр деген аталыш узак жылдык тарых бул. Узак жолдо жол жүрүп, азап чегип жүдөгөн, оштон келген меймандар ушул жерде түдөгөн. Улуу жибек жолунан орун алган бул айыл, чыгыш менен батышка каттап турган кербенди оозантып турган бул айыл. Карол чоку карбан кол, камыр дөбө жер ушул. Каныбекте камтылган чайхана болгон жер ушул. Тегир менен Жапектин боюна салган сай ушул. Айылындан алдыга озуп чыккан дагы бар. Айылы үчүн кам көргөн азаматтар дагы бар. Алар кимдер көрдүңөр? Айтса айтып берейин, кулагың айлейин. Айылымдын жакшысын бирден санап берейин. Болгон бизде аталар билим берген балдарга. Бир атанын атына мектебибиз коюлган. Калыш ата Апсамат, Абдибай аталар китеп оку деп айткан.
Саттымбайдай аталар. Орта Азия чөлкөмүндө улак тартыш жагынан алдына эч ким өтпөгөн, так ушул биздин айылдан Арипчандай ат өткөн. Аталар жолун жолдошкон, айылын коштоп колдошкон, азаматтары чыгышты, жигиттери тобу топтошкон. Кадырлап келген эл журтум, карап тур санап берейин. Лаңгар фондон түзүшкөн балдары бар мөнөктүн. Абдырашид Кайыпбек, Жапарбек жана Мадамбек. Баялыдай бала бар, Бактияр да экөө бар, жана дагы башкалар. Москвадан кол сунган жаштарыбыз дагы бар. Демөр болуп айылга жардамын берип турган бар. Айык окуй апалар, бизден кетти каталар. А бул балдардын баарысы кайдан билим алгандар? Биз мактанып берели. Бул балдардын баарысы бизден билим алгандар. Берген билим, тарбия акталыптыр апалар. Айылым менен улуу тарых, айтылды анын баары. Мөнөк атам эстелиги кийинки урпактарга айтылчу дагы бир тарых. Агартуучу аталар, Ош-Бендей областын Кара-Суудай аймагынан Култаев мектеби жайгашкан Лаңгар деген айылынан апалар чыкты алдыга агартуу тармагынан. Иштедик чарчабастан, таалыкпастан, 20-30 агартуу тармагында 20-30-40 жылдай окуучунун көздөрү үмүт менен карап турса, демиме дем кошулат, артта калбай. Эс алууга чыктык деп үйдө олтурбай, замандын агымынан артта калбай, кошулдук чоң дайранын агымына, уруксатты алып сүйгөн жардан, ул кыздардан. Ардактап тур
турса кең мекен, алдыға чыгыш эмнекен дегендей, алкап бир турса элибиз, алдыға чыгуу эмнекен. Кадырлап турса кең мекен, канекей болуш эмнекен дегендей, колдоп бир турса элибиз, канекей болуу эмнекен. Ала тоо алтын конушум, аталар баскан жол ушул, салам айтат сиздерге, агартуучу апалар. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары, колунда койкоңдогон калем сабы, деп айткандай Байдикем. Биз кимбиз? Биз бир мугалим жөп жөнөкөй. Чөнтөгүбүз жарды болсо да, ички дүйнөбүз таптаза түгөнбөгөн. Haydi karay, ızgıray barışkan, yıldızlara kızıl yelek sarışkan. Kosmonavtlar en birinci talimler, çöp çönökköy muğalimler alışkan. Yakındırak muğalimler el kanagan elesin, oğula deyip bışık durat mömösün. Adam zaman akkaranı tanıtkan, ağlar okşay adam zaten elesin. Oy yürüyen, unutmadan sarışkan, akimday bilgen kazışkan. Okmuşlular sözünü okup birinci, muğalimden atanmasın tanışkan. Okmuşlular sözünü okup birinci, muğalimden atanmasın tanışkan. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун өтүрүлөнткөн, ак жибирдей буралып, балапандай тек өскөн. Бусканы сонун маралдай билдин алатонун, ай кыздар-ай, ой кыздар-ай. Тоны жапқандай, таң сөгіліп атқанда, бұл қыздар көзіні шашқандай. Қызылы тазыл елесе біздің қырғай мөчөк, ай қыздар-ай, ой қыздар-ай. Қалқылдап көлдің үстінде пароход жолға шыққандай, қазірдөккө қанатын азылдап жатқандай. Қызыл бір тазыл елесе біздің қырғай мөчөк, ай қыздар-ай, ой қыздар-ай. Алтын бір нұрлы бет айдай біздің
мамилеси. Бүт бар жоғын түйініп, келін алдын сүйініп, келін менен қошылып, құт кірсін де үйім, келін менен қошылып, құт кірсін де үйім. О, құт болсын, келін менен жүп болсын, ақ жол тойлы иманды, ай чырайлы жар болсын, ақ жол тойлы иманды, ай чырайлы жар болсын. Сандығымды açайын, чачпағымды алайын, елімден қалған аманат, келініме салайын, елімден қалған аманат, келініме салайын. Сіздің берген белекке, ұрақты сіздергенде, берем белекке, ұвақты сіздергенде, берем белекке, шайырыңызды елінде, чачасаңыз қарайын, табиғині сүйгендей, татты тамақ жасайын, табиғині сүйгендей, татты тамақ жасайын. Бұл балам көлікпін, тамағыңды жасай ғой, бүйрек балам абайла, үнемді деген жағы бар, бүйрек балам абайла, ошоны естен шығарба. Бұл енеке, сала берін кереке, тамақты салып пышқанша, ойын сайын желеке, тамақты салып пышқанша, ойын сайын желеке. О берекем жақшысын, бешікті де өңіріп, төжетелеп алыпсың, үнемгөңі уақытты, төжетелеп алыпсың, үнемгөңі уақытты. Abi айтқан сөзіңіз, жарап келін кереке, сарам жалды болуны, үйредім сізден енеке, сарам жалды болуны, үйредім сізден енеке. Ағылайын келінім, аял деген ұлы зат, құт төгілген береке, жолдошына сүйген жар, үндөгілген береке, ол қызына енеке. О береке турайта, сүйден құтты аялдан, мен де сіздей болсам dey, сарам жалды асылзар, мен де сіздей болсам dey, сарам жалды асылзар. Айланайын келінім, ақ батамды берейін, алғаным менен тең қары, ашықша айтып не дейін, алғаным менен тең қары, ашықша айтып не дейін. Бачаны береке, айтқаныңыз бүткерсін, ақылдаса сөзіңіз, адай маған емдерсін, ақылдаса сөзіңіз, адай маған емдерсін. Келінді келген елелер, қызығыздай көрелі, қайненені келіндер, қадырлап сыйлап жүрелі, қайненені келіндер, қадырлап сыйлап жүрелі, қайненені келіндер, қадырлап сыйлап жүрелі.
çabalar koyun. Bol çabalar olsun. Çırmancı. Birinci numaraştır. Biz sразу. Yıldasız. Anda mağaraganda jakın argın oturat. Nakta kangudan osoşa. Yüge bağlan qoz yedin şu atın yuvar git. Çeketmişsin. Damosın ketmişsin. Esemine bağlı olacak. Anda bizde çakıran atan bas sevkine barbay. Vay men jelini aytıp koyun. Bizde barbay. Boldu o miyin getip kalır. Bu yanda kılır. Sen vay sokulukta koyuyorsunuz mu demek? Mak olsun abi. Ancana siz ayıp atmayısınız be. Ildıyıkı trassanın ıldı 20 metre su çıkarttı. Dumanlar cırgavattı. Ardırıyın arasında. Üstüge 250 metre. Konus. To. Brütet desem 1 milyon detin al. Hatta katranlarına su. Su eğmişsin çok etti. Ağın sudan gelmeyi mi? Ay çok da. Sen bunu sıkatını tartı. Emcana horizontu kulbina zaliganyası şu süzget basarakta sizler toğul. Sapılıklan mısın? Azız bir söz mesela. Kapos bir söz andayı. 20 yıldan beri. Hem elleri camanda verir. Sorar ya. Haydi. Andayı açsın. Anında düşmanlar var. Ben adım yapmadım. Bölüm böylü degen sözdeydi adam da. Hiç kaçan bölüm böylü. Yönü kandım balları olur. Ve başka muhacceti hake var senin bir olsun. Hiç bakma. Alınızlar. Aytkan çok musun sözdü? Yok. Kal. Ya zamir böyle geçiyor. Ol alinde plama danan aytım. Kıynalmaz istedim. Ol gegisende tana tat. Bu saat 6 olat dedi. Bana özleri dedi. Cartta gelip falan. Ben kalıp gittim de. Kalıp gitti. Maşına buş dese 2 saat muzdara gelmezsin de.
Ya boldu, onda atat, ana buz kelek de koydu da, canası. Ket aslında yolda. Daha bir işte var, anam bağır, boş bağır öyle. Hiç kimse yok. Bak gelip hastalıklarını tutsan üstüne kutu atat koy. Desem, yılda 2 metre turaldı da. Daha 70 metre dışından, mektep şurada kuturak var. Ha bir yolda bizde çöp kutu da. Benim tutam çok konumuzda. Ya hastalıklara tutar, besler desem, niye tutar besler tutuştu? Yok dedi. Ana merkez tutam, yıldık maçta tur aldı. Ben tutar çok maç. Öde çıktı. 90 boyunca yani kandıraşım var da. Demelerim geldi. Bunu maşakat. Burada ne degen Trump yaptırdı? Başım bir. Anan bir 150'de tütün varmış. Şu yerde emek kılıvatkanımız, yaşavatağımız. Yani biz bugün gelip 2 günden beri şunçalık Batır Kanat Ağustan şunday sinatına orpaklarının bağır üstü çoğultup şunçalık dua kılıp anan arbağına tazim kılıp uşunça el yurttun bağırın çoğultup uşul bir menen birini tanıştırıp şunday bir genen çoğun saltanat kılıp atkanına öte çoğun kuvanışta durarız. Buna geç öyle 90 yılga çeyin sayızın uağında hiç kim Atatürk'ün aytalgan emez. Bağırdan Cavuk Caşır'ın boydan жүрген. Şuydегі туғандар сол тоғыстап қойған. Гөлдегі менен нарындағы соғандар сарбақ ішпістеп қойған. Ошентіп, анан эми мына эгемендүүлүк келип, элибизге эркиндик келип, ушунчалык ар ким өзүнүн тегин айта турган кез келгенде айтылып атат. Кыргызда кеп бар. Jet atasın bilmegen Kırgız'da kul da koy. Ama emi oşol jet atanı bilip aytılmasa kuldun atarına oşul kulağısta. Oşol için bağır usul jet atanı bilip jerge üstün bağırın eme kılıp al büyük Kırgız eli Kırgızistan'ın yerinde heykel atanın baldarı. Adı güne takaydı baldarı yaşayıp duran. Şu gözde. Abi yok oşolun içinde Yanağımda bir toğançılık üstün bağırın dalildep birbirisi tanıp tardı kurup yarkap yaşavatmışlar bağırmışlar kutlu olsun tuğanlar sizlere tip bir yaktamana sembol ola besti yaktamana sembol ola bir görgön biliş iki görgön tanıştık bana ötken yolu dige aprelde asıl başta çoğulup bağırmışlar o şeyde tanıştık anan o şeyden buna ulanıp geledet de o şeyden gerim kayra aytıp baykeler bir soğanlara gelmiş sözsüz kavar kılan barip verin isterdim. Hani oşondan beri 4-5 yolu telefon çaldı. Bayke gel isterim buyursa bararız. Bizden sağın otarız. Bizde çıdamayı bütün otarız. Ağa toğan üstünden, elcikti üstünden o şeyde bir toğanlar üstünden tanışalım deyip geldi gele şunun bari hemen onu da 3. yol üstünde öte
тығыз байланыштағы бір туған болабыз. Сіздер bir яқтаман esen болыңыздар, біз тияқтаман esen болалы, ынтымақ болсын. Рахмат. Сөз кезегі Ақталар районынан. Ассаламалейкум, құрметті жұртуғандар, армаңыздар. Біз Ақталар районының Байетов айылынан келдік. Мөмбек ауыздың ұрпақтары болауыз. Бүгінгі біздің айта тұрған сөзіміз ушул уюштуруп аткан уюштуруучулар тобуна, Мурдаш элине, жалпы бир туугандарга биздин келе албай калган бир туугандарыбыздын атынан чоң жалындыысык салам айтырып жөнөттү эле. Саламын алып коюңуздар. Биздин эми айта турган сөзүбүз мындан кийин ортобузда ынтымак, сыйыбыз ушундан ары уланып, ата-бабабыздын басып өткөн жерине келип көрүп, биз дагы аябай сыймыктанып жатабыз. Жалпы ушу уюштурган байкелерге, агаларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элибиз тынч болсун, кыргыз элибиздин ичинде бир туугандар аман эсен бололу. Рахмат. Рахмат. Азыр мен Көлдүк Тоң районунун туугандарыбызга берердин алдында да бир эки адам чакырып алайын. Чүйдүн асыл баштан келгендер, жалдан келгендерден да бирден чыгып койсоңуздар. Анан биздин Бишкектеги Мурдаш коомунун активдүү жетекчилеринин бири Болот Жээнбеков, сиз да чыгып койсоңуз. Assalamu alaikum, bir tuğanlar, bordoşlar. Biz Iskol Oğlası'nın Toң rayonundan kirgenbiz. Mönögatanın urpaktarыбыз. Endi deylem, bu şerde uyuşturup atkan ağalarımızga çoğun rahmat. Barımızdın başımızdı kançadan beri koşup keladat. Intımak bolsun ortabızda. Bir tuğandığımızdı tanıp, bordoş bolup жүрөлү. Şu Murdaş ayılına dağı baykelerge çoğun rahmat. Aman bolunuzlar, bar bololu. Rahmat. Assalamu alaikum, урматтуу аталар, урматтуу бир туугандар. Биз Сокук район Асылбаш айылынан келдик. Эним менен ана бул жерде топ кишилер келатты эле. Алар жолдо кармалып калышты. Дагы кара сакалдары бар эле. Баары келатышат. Биз ушул чакырышты өтө чоң кубаныч менен кабыл алдык. Ушунчалык чоң кубаныч менен мынакей бул жерде баардык Асылбаштын эли турат. Баардыгыбыз ушу кубаныч сүйүнүч менен келдик. Анан мен бүгүн жанагы өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер, театрыштырылып, жанагы Асылбаш менен Ак Буранын чүйгө баргандыгы тууралуу көрдүңүздөр. Ушу биздин бул жактан кеткенибизге 4 жыл болгон экен. Мына биз өткөндө Сокулук районунда мына сиздер да келип бердиңиздер. Чоң рахмат, чоң бир той кылып, мунун баардыгы биз бул жакка келип түштүктөр, сиздер биз жакка келгендер. Бул мен ойлойм бул кыргыз элинин ынтымагы деп. Мына кыргыз эли бир уч, кыргыз эли экенбиз, ар дайым ынтымак болсун ортобузда. Анан жанагы театрлаштырылып көрсөтүлүп кеткен нерсенин баардыгы бул сырткы душмандардан ушу кыргыз эли бир экендигибизди көрсөтүп кетти бул жерден. Ар дайым бирге бололу, асманыбыз ачык болсун. Ушундай ар дайым издешип, бир тууган болуп, катышып, ортобузда ынтымак болуп, ар дайым ушу ачык асмандын астында ушундай той үстүндө жүрөлү. Рахмат сиздерге чоң. Assalamu alaikumдар. Bir tuğanlar, mına biz bugün abdan suyunu atabız. Bir çetti mına bugün uşu Oş жерgesine gelip ушундай жакшынакай атабыздын айкелин ачып атабыз бүгүн. Айкелин ачып, ушу жерде чоң аксакалдар, улуу кишилер бүгүн апалар ушу жерде жакшынакай сөздөрүн айтты. Мынакей Шеримкулов атабыз сөзү келип ушундай жакшынакай сөзүн айтып баарыбызды бир чети көзүбүздү ачып атат. Биз мына 90 жылдан кийин биз мына Асылбаштан келсек дагы мына Чүй областынын Сокулук району. Сокулук районуна мына бу жерде бизде бир туугандарыбыз бар келип отурат. Чын айтканда бу жерде бизде көп келди. Бир эки маршрутка менен чогуу келишти бу жерде адамдарыбыз. Анан ушунун баары келген биз бир туугандарыбыз. Ушул жерде Мурдаш деген жер кандай жер экен, кандай эл экен, биздин бир туугандар деп атай келип атабыз. Биз дагы жумушта болсок дагы колубузду бошотуп, бай жумуштарды тыштап,
bir gün болса дагы, 1-2 күн болса дагы ошондогу бир туугандар менен жолугушуп келели деп бир чет айтат элем. Ушундай жакшынакай жер экен. Ушундай мурдаш айылы бизге абдан жагып атат. Азыр карап суктанып атабыз айылга. Ошол жерде көрүп сиздер менен бир туугандарыбызды таап, жакшынакай баягы сиздер менен бүгүнкү келген эртең мененки келген баягы айкелибизди ачкандан бери ушундай жакшынакай сөздөр айтылып атат бүгүн. Эмне дейбиз? Баягы биз баягы Солто деп 95-жылы биз баягы Асылбаш айылында биздин Турус Солтобеков деген байкебиз, баягы Солтобаев деген байкебиз Асылбаш баяны деген китеп жазганбыз. Китеп чыгарып, Асылбаш кимден турган, кимден тараган Асылбаш деп. Ошондо биз билгенбиз. Биздин түбүбүз, түпкү тегибиз Адыгене деп. Биз Адыгене экенбиз деп. Ошондо гана биз баягы 94-95-жылы бир Асылбаш баянын жазганда биз билдик да. Ага чейин биз баарыбызды качан сурасаң, кимден сурасаң дагы, кимсиң уруң десе биз баягы Солтобуз. Бир эле сөз менен Солтобуз деп келгенбиз. Мына бүгүн бир тууган болуп атабыз баарыбыз тең. Мен айтат элем, бул бир тууганчылыгыбыз. Бул кыргыз элинин бир тууганчылыгы. Биз бөлүнүп жарылган жокпуз. Биз жөн эле баягы өзүбүздүн уруубузду белгилеп, ошонун ичинен кыргыз элин бир туугандыкка чакырып, жакшынакай мамиледе бололу деп, эч качан кыргыз эл бөлүнбөйт. Анткени биз кыргыз эли өзүбүз эгемендүүбүз. 6 миллион болсок дагы өзүбүз эгемендүүлүк элбиз. Канча деген эл жүрөт. Эгемендүүлүк ала албай. Мына биз эгемендүүлүгүбүздү алып 6 миллион болсок дагы бир тууган болуп ала кандай элбиз? Казакка караганда, өзбекке караганда ала кандай элбиз? Бирок кыргыз эли ушундай бир тууганчылыгыбызды эч качан будан жазбашыбыз керек. Колдон келсе будан дагы чоңойтушубуз керек бир тууганчылыгыбызды. Кыргыз эл биз баарыбыз бир тууганбыз. Бир гана мөнөк атабыз эмес. Бул кыргыз эли бүгүнкү биз уюштуруп атканыбыз мына Мөнөк хандын Кудай буйрса айкелине айтып атсак да бүгүн мынакей Акталадан келген эжебиз ушунчалык айтып баягы биз абдан чын көзүбүзгө жаш алдык. Баягы атам айтып кеткен Мөнөк эли ким болгон? Ушу бир эл менен барып бир жолугуп кел деп. Ансыганда мына эжебиз бүгүн жолугуп баарыбызды чын айтканда көзүбүздө жаш алдырды. Ар дайым ошо кыргыз эл бир тууган болуп жүрөлү. Мына Мөнөк эли менен баарыбыз бир тууганбыз. Анын ичинде кыргыз эли бир тууганбыз. Ала кандай элбиз? Мен ошо каалайт элем баарыбызга. Ден соолук. Кимибиз каякта жашасак да кыргыз элинин баарына каалайт элем ден соолук. Ден соолукта болуп, аманчылык болуп, бир тууганчылыгыбыз арта берип, адамга эмне бир гана байлык, ден соолук. Ден соолук болсо баарын көрүп атабыз мына жакшынакай. Жакшынакай президентибизди шайлап алдык быйылкы жылы. Кудай буйрса мына иштеп атат. Кыргыз элин оңойт, Кудай буйрса. Кыргыз эл оңолот. Ала кандай эл болсок дагы кыргыз эли мынакей чет мамлекетте эл болушубуз керек. Швейцария болушубуз керек. Мына сиздер жашайт экенсиздер мына жерде Мөнөк бир туугандар. Швейцариядан кем эмес экен бул жер. Ушундай жакшынакай биз суктанып атабыз мына. Баарыңыздарга кааларым ден соолук, аман бололу. Ар дайым жолукканда ушундай жакшынакай мамиледе болуп, бир тууганчылыгыбызды арттыра берели. Ошону каалайм баарыңыздарга. Рахмат. Биздин байкебиз Кыргызстандын эң белгилүү бизнесмени. Бир өзү жалгыз биздин мурдашты өнүктүрүп коет. Жакшылап сүйлөшсөңөр тууган болуп. Анан мына болот аматырская сөз берерде мурда жаңы келген коноктор келип атат. Мен ошолорду чакырып алайын. Карасакалдан, Жалдан, Күнтуудан келгендер бияка чыгып да сүйлөп койсоңуздар. Анан кыргыз тил коомунун, кыргыз мамлекетинин президенти бар кыргыз тил коомунун Райымжан Курбанов деген. Бул киши менен биз бүт маданият тармагы сыймыктанат. Анын ичинде биз мурдаштар өзгөчө баа берип жүрөбүз. Келиңиз сиз да чыгып сүйлөп койсоңуз. Саламатсыздарбы агайын туугандар. Мен биринчи мына Акталадан келген биздин эже карындашыбыздар чакырат элем ушул жерге. Келиңиздер. Келип баягы эртең мененки сүйлөгөн сөздү, бир сөздү кемитпей, ошону кайталап кайра сүйлөп бериңиздер. Келиңиздер. Эми мен мына азыр менен мурун сүйлөп кетишти, мен ушу кишилерди тааныштырып кетейин.
Mına bu attın Kaşkası'nda şu Bişkek'te çiğ örüğünde tanımal kişi. Öte çoğun biznesmen Alaskar'dı ya. Şu bizim tuğanımız bu kişimen ayava esimlikten az. İkincisi buna hazır söylep etti. Argen Malabayeviç bu. Bu kişi minister transportta. Bu kişini bilsengizler gerek buna. Ulu başın küçük olup bu kişi özü gelip şu menin tuğanlarım şu burdaştıp gelip görüp keteyinçi şu kanday jer eken, kanday el eken dep burdaşka girgendele buna askanı görüp alıp şunçalık suhtanıp otat. Bir kino tartsam mı dep de aytıp bu kişi. Ema sizlerge hazır. Mına emet urmatlı tuğanдар, mına bugün toplulup oturabız. Mına Murdaş yergesinde urmatlı konuklar, mına gölden, narından, çüyden, talastan gelgen bizden tuğandarımız. Mına Kara sakal. Mına ke urmatlı konuklar, mına Mönöktün en manday uyutku jeri şul jer. Mına koz qanday keremet sulu jer mına. Mına gelip mına tuğandarыңыздың arasında gelip mına oturasызlar şu. Men şu tuğandarıma qayrılıp ketет элем. Бүгүн şu келген конокторубузду колубуздан келишибизче жакшы şu мындай қолымыздан келсе сыйлап алалы деп айтат элем мен. Şu анан эми көп сүйлөбөйүн. Сөздү кимиңиздерчи? Өзүңүз тааныштырып айтып. Урматтуу агайын туугандар. Бир четинен бул жерде баарыңар бирөөңөр сиңди болосуңар, бирөөңөр ини болосуңар, бирөөңөр үлкөн ага болосуңар. Мен ушундай толкунданып атам. Ошо жана да айттым элем, ошо биздин атабыздын 6-чы атабыз ошол Акталаага барган экен. Акталаага барып, ошол жерде туруп калган экенбиз. Анан атам ушу көп ушул айылына, ушул ага тууганына барсам деп көп эңсечү эле. Анан союз тарагандан кийин а киши санжыра жазды. Санжыра жазып ошол Акталаанын эли кайдан келди, ошол биздин туугандар кайдан келди деп анан кийин ошонун баарын жазды да. Анан ошо мен ошол уккан кабарымда дагы Адигиненин кыздары кыйын чыккан дейт. Бизде деген бир гана Адигине деген урууну билчүбүз да, башка урууну билчү эмеспиз. Кимсиң десе Адигине дечүбүз, кимсиң десе Адигине дечүбүз. Анан ошол атам анан бир күнү баягы бияка келе алган жок киши как раз союз тарап калган мезгилде кичине карып калган кези болчу. Анан бир күнү келсем атам айтты, балам мен бара албай калдым, ага тууган алайда деди. Анан кийин ошол жерди көрүп ага туугандар менен таанышкыла. Анан Адигине эле деп калчу да. Анан мен айттым да, Адигиненин кайсы уруусу деп, себеби китептерде жазылып атпайбы мындай бөлүнүп Адигине тагай бир тууган деп атам айтчу. Ай туягындай Адигине, тай туягындай тагай, ошол экөө бир тууган. Долон мийдин балдары дагы ошол наалы эже болсо ондон моңголдорлор тараган деп мен атам айткан муну. Анан ошол деп анан сурадым. Анан мисалы үчүн биз кайсы уруктанбыз дедим. Адигине эле дейсен анан уруу бар экен, уруусу бар экен десем, ошондо айтты, Адигиненин сары баркысынанбыз деди. Анан сары баркысынан деген анан мөнөк деп айтты. Анан бирок мен мөнөк дегенди бир Адигенде уга алган жокмун да, мындай мөндөк сыяктуу мындай эмет. Анан кечке карап калдым да. Кечке карап калсам анан атам айтты, мөнөк деген урууданмын деди. Анан эми балдарым ошо атам ушул жерге келе албай калды, туугандарына учураша албай калды. Өмүр бою туугандарыма бир барсам деп жүрдү. Ушундай тууганчылык иш эле бизде Акталаада туугандар деле айтат. Адигине деген жерде ушундай Адигине экен деп эле кыз болобу, Адигинеден кыз келатыптыр десе, козусун союп алып атам бак күтчү ушу Адигиненин кызы келатыптыр деп. Анан кой ушундай жиналыш болуп атат, ушундай эмет деп анан кийин
эми эркек бала атамда 9 кыз элек, бир эле эркек баласы бар болчу, 53-ке чыкканда, апам 45-ке чыкканда төрөгөн. Ал бак 16-жылы кайтыш болуп калды автоавариядан. Анан ушундай болот дегенде, мына мен 9-кызмы сиңдим, дагы 8-кыз сиңдим. Анан берки туугандарыбыздын балдары ошо атам барып көрбөй калган жерди, атамдын уусиятын бир барып аткарып келели. Биз деле мисал үчүн баягы Кыргызда бар да тиги кызсай калган кээ болбосок дагы атабыздын жерин барып көрүп, тууган уруктарыбыз менен таанышып, анан ошо жерине барып келели деп атайын келдик. Анан эми баягы Кыргызда бар чертилбейт экен кылгыяк, айтылбайт экен кызсыяк деп. Анан биз ошону четке кагып туруп, кыз болсок дагы атабыздын туяк элек деп туруп, анан кийин ушул жерге келдик. Анан мен эмне деп айтам, ушул Мөнөк атабыздын бүгүн айкелин ачып баарыбыз тең ушул жерде баарыбыз тең бир тууган болуп атабыз. Ушул баары ушул жерге жакшынакай бир туугандарыбыз бизди тосуп атат. Кереметтүү жер экен ушул жерлер. Мен жанада сурап аттым, жанагы Курманжандатка деген кокон сарбаздардын талкалаган жер кайда деп сурап атам. Анан Данги деген жерде мындан өйдө деп атат. Биз деле ушу 5 километр. Биз деле бар бир менин киндик каным табынбаган менен, бирок биздин жүрөгүбүз, биздин тилегибиз, биздин үмүтүбүз ошол адигине деген, адигине деп соккон, адигине деп жүрөктөр соғып калган. Анан эми ошол могу жерде жаш балдар бар экенсиңер, айланайындар, өңгүлө, өскүлө, Алла Таала баарыңарга эч жамандык бербесин, өмүрлөрүңөр тозбосун, дайыма жакшылыкта жүргүлө. Ушул атабыздын жакшынакай айкелин тургузган, ушунун баарын жакшынакай ортуна келтирип, керек болсо ушунча киши эмес, үйүнө 5 кишини чакырып чай бере албаган адамдар бар азыр дагы. Анан мына бизде бизнесмен бар экен, анан сен дагы ишиң илгерилеп, бизнесин туу чокусуна чыгып, элдин керегине жара. Бир эле бир мөнөк урус эмес, бүт баардык кыргыз элинин керегине жара. Эми баарыңар тең аман болгула, баарыңар тең ден соолукта болгула, эч оорубагыла, кайгы капада болбогула, дайыма бүгүнкү күндө шатырашатынан жүрө бергиле, балдарыңардын рахатын көргүлө. Ошол дөөлөттүү карылыкка, бактылуу карылыкка жеткиле, эч жамандык бербесин, дайыма тынчтык болсун үйүбүздө. Рахмат эже, бар болуңуз. Кара сакалдан келген кылч атабызга берели. Ассаламу алейкум агайын туугандар. Бүгүн ушул Мөнөк атабыздын ачылышына туш келдик. Мен былтыр да келип, ушул айылдан келип кетип, туугандар менен таанышып кеткен. Өзүм дагы ушул чүйгө кара сакалга чакырып, конок кылып таанышып, баардык элдер менен тааныштырган. Мына эми мындан ары ушул кара сакалдын атынан келдим өзүм. Мындан ары таанышып, бири-бирибиз менен катнашып, бири-бирибиз менен сүйлөшүп тургандай бололу. Ошол жалпы эле элибиз тынччылыкта болсун, аман-эсен болсун. Ушинтип эле ушул бир туугандар катышып туралы, бири-бирибизди таанышып туралы. Эми айтыла турган сөздүн баары тең айтылды эртеден бери. Рахмат ата. Эми асыл баштан келген, ошол жерде айыл өкмөт болуп жүргөн азыр депутат болуп калды. Боронбай Түйөкбек сөз берип коелу. Саламатсыңарбы биздин урматтуу туугандарыбыз, жалпы эле мөнөк туугандарыбыз. Бүгүн мына улуу той болду. Улуу Ош жергесинде
Мөнөкхан атабыздын айкеле тургузулду. Не деген жумуштар аткарылды. Ошол кызмат кылган, ошол жерде элди чогул уюштур комитетине өзгөчө ушул чуркап жүргөн балдарга чоң ыраазычылык билдирип кетелик биринчиден. Мына жерге биз мурда шаарына мен муну экинчи жолу келип атам. 2015-жылы бир келгенбиз. Ушул жерде дагы чоң Ош шаарында чоң жыйын өткөн, анда да катышып кеттик эле. Мына дагы деле болсо элдин ынтымагы, ортобузда болгон сый урмат. Ушунчалык бүгүн да биз да кубанычтабыз. Тегил асыл баштан бери келдик. Жакшы ой менен, жакшы тилек менен келдик. Ортобузда ар дайым бир сый болсун, урмат болсун. Элдердин ортосунда ынтымак болуп турсун. Мен ушул Мөнөкхандын тукуму экенине сыймыктанам жана мен абдан кубанычтамын. Бардыгыңызга бүгүнкү майрыңыздар менен. Рахмат, бар болуңуз. Бизден өзүбүздүн ушул жерде окуп кеткен сиз атабыздын баласы Алимбек Сыдыкович бизге аябагандай атасы эмгек сиңирген. Ушу Алимбекке сөз берип койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу мен жердештерим. Саламатсыздарбы, келген ушул биздин туугандарыбыз Кыргыздын 7 дубанынан бүт келип, ушул уюткулуу айылда келип, даам сызып, туугандар менен баарлашып олтурганыңыздарга мен абдан чоң кубанычтамын. Мындан 34 жыл мурун мына ушул мектепте мен да окуп кеткем. Мына ушул жерде мен дагы жүрүп, ушул жердин суусун ичип, ушул жердин абасынан дем алып, качан бир келип кетем деп канча аракет кылсак дагы жашоо турмуш убакыт деген тарыраак болуп, азыраак келип азгатта болуп жүрөбүз. Мен ушунчалык ыраазымын. Мен мөнөк экениме ыраазымын деп мына Боронбай агабыз айтып кетти. Мен да ыраазычылык айтар элем. Анткени Кыргызстанда бүгүн өзүңүздөр уктуңуздар, калкынын саны 200 миңге жеткен мөнөктөн башка ким бар? Бир гана мөнөк бар туугандар. Ошондуктан ушул ынтымагыбыз, элдин ынтымагы, урунун ынтымагы, элдин ынтымагы, элдин ынтымагы, Кыргыздын ынтымагы. Ылайым ынтымагыбыз ыдырабасын, бир бололу. Бул элибиздин алдына койгон максаттарын аткарууга аксакалдар батаңыздарды берип, балдар болгон аракетибизди, күчүбүздү жумшап, ишибизди жылдыра берели. Бар болуңуздар, келген коноктор ыраазы болуп, жакшы эс алып, туугандар менен баарлашып, жакшы эс алып кеттиңиздер. Рахмат. Рахмат, Алимбек туура айтат. Мурда кыргыз көпкө бөлүнчү эле. Азыр экиге эле бөлүнүп калды. Мөнөктөр анан бөлөктөр боло эле. Кыранжа Курбановичке сөз берип койсок. Рахмат, ошол мен бөлөк эмесмин, мен мөнөкмүн. Дайым айтам, жаттап алдыңыздар, ушу мөнөктүк тууганыңыз жазган экен, ошол мөнөктөр тойду көп кылат, топозу союп жеп турат, арпа будай өстүрүп, курсактарын ток кылат деп. Мына бүгүн да ошол той болуп атат. Анан албетте эми Жээнбековдерди баары билип калышты. Мынакей Жээнбек, мына Амат Жээнбеков атабыздын атынан алган мектептин жанында турабыз. Балдарына рахмат, ушул дайыма колдоо көрсөтүп турат экен. Албетте элдин керегине жараган эр азаматтар ушундай көп болсун. Эми ала тоо ата журтум Кыргызстан, жери бай, суусудары, эли кутман, эмгекчил ачык айрым кенен элбиз, намысты, абийиректи ыйык туткан дегендей биздин мекенибиз Кыргызстан. Мына ушундай кооз, ушул өлкөдө жашайбыз. Ошонун дайырлык катары бул ушул мурдаш айылы. Баягы адамды айтып өткө, баатырдын атын алсаң жанына келсең бир киши дешет. Ошол эле учурда мурдаш жерибиздин түпкү ата бабабыз жетеген жерге келгенде биз да кубанып турабыз. Буга чейин ушу мурдаш деген ушуна кооз айыл, мыкты айылды укчу элек. Мына ошол жерге Кыргызстандын булуң бурчунан, мынакей чүйдөн, көлдөн, нардан баары ушул келип, бүгүн ушул жерде атабыздын торкол тоюн, мөнөк атабыздын белгилеп турабыз. Эми айтарым урматтуу мөнөк туугандар, тууган дос айрылат, тууган кайрылат дейт. Дайым ошол бири-бирибиз менен ошол ысык мамиледе бололу, жылуу мамиледе бололу, биримдүү бололу. Биз ушул ынтымак болсок, Кыргызстан ынтымак болот. Ылайым Кыргызстаныбыз ушул гүлдөгөн, Кыргызстаныбыз гүлдөгөн өлкө болуп, ушул жакшылык көп болсун. Анан айтарым ушунчалык мен кубанып турам. Кудайга тоо келтириш керек. Ушуга мен сүйүнүп турам. Жана Гүлсайрам Момунанын мындай бир ырсаттары бар. Миң тоо жазды айланып көргөнгө,
жердегі қоз құтты басып жүргөнгө, суысын ішіп кирсіз жарық дүйнөнүн даамын татып жарқын өмір сүргөнгө, бірде жетпі тұрмышта, тоға дейлі аз болса да байлығың, барға көппі, жоққа шөкпі демекші, шеңгелінен чеп болыл қайғының, адал болып, жашап өту ақ ниет, бұл өмірден таба тұрған ол жауыз, пейіл доңдап беріп тұрат қаниет, түшпей жүрсі оғызымыздан тоғыз, жеңі үші тұрмыштағы жамандықты, тілейлі өмірдегі амандықты, ішіне қарыз көйдің иман келсін, тілейлі адамдағы адалдықты. Миң тоғы баратқанға ел менен жалғыздатпайды, жауыр қатпайды ел деген дембер үші қасиетіңнен айланам, бақыт өзі басып жүрі жер менен дейді. Бар болыңыздар. Рахмат туғандар, ақырғы сөзі бізден өзіміздің Мұрдаштан Батырбек Аданович Мұрдаш жөнінде өр жазып келген екен, ошоны оқысын. Келген қонақтар топ-топ болып бөлініп берсеңіздер, санына қарап біз үйлерге бөліштіріп қойсақ. Ассаламу алейкум, урматтуу алыстан келген, жақындан келген туғандар. Сіздерді Мұрдаш елдің атынан салам айтуға рұқсат етіңіздер. Мұрдашым, алыстан келіп Мұрдашқа сағынып қарайын тоғларды, салқын жел сылап етінден арчалу қымызды жытың Мұрдашым. Тоғысында теке ойнаған, тоқойда бұлбұл сайраған, көк шибері келен көк жайық, жайлос сонын, тоқойы сонын Мұрдашым. Қынымдан бері келатқан, мөңгісі биік Мұрдашым. Абайда келген туғандар, түтөгі биік, жолдары татал жайлауының. Түлеуай қызыл алчанын, мөлтіреп аққан суларың, қымызды қышқын жайнаған, тоғыларың биік, асқасы биік Мұрдашым. Өнерлі адамдар аяғы өткен, шығыңыздар ақсақалдар, бір жолы бүгін сөзді беріп қойылық, ертең үш атқарғанда бір екел адам сөйлейді. Урматтуу ағайын туғандар, бір құлақтандыру. Светті Мұрдаштың аяғына чейін жеткіреді. Аз қалды. Рахмат, ақсақалдар келесіздер ме? Мұрдашта ескі тарықтың бар жатады екен. Аршаны көрсең дағы қанша қылымдаған тарық бар. Доғарды көрсең дағы, суларды көрсең дағы. Егерде тоға шығып, доғынан тоға шыға алып аршаның түнде бір күн жатсаң, ата-бабаңның қанша тарығы көз алдыңа елестеді. Ошон үшін Мұрдаш қасиетті жерде айтылады туғандар. Ана ақсақалдардан шығып сөйлеп қойбайсыздар. Ертеңе сарылап, saat 9'da yaylamızda var falan. Mikrofon Svet öçüp kaldı, Svet öçüp kaldı. Hazır mı? Asıl baş tuğanda. Değil mi? Alaskar baş bolğan. Yakınrak gel alыңыздар, Svet öçüp kaldı hazır. Nerede böyle otur? Siz aytsanız benim. Ali Askar baş bolğan 12 adam. Mikrofon yok. Asıl baştan geldi. Asıl baş. Önderak varım bir yere gelmeyin. Önderak var. Kalkan ki. Asıl baştan 12 adam, berikle. Mıymancılık balat. 14 adam bu. 14 bolsa da kavla ne veririz? 14 bolsa da kavla. Sokuluk mısınız yazın? Kimi gider? Yaz. Tamam yakın. Yakın kırıp ver duramaz. Mikrofon söyle. Mikrofonu var. Bunlar 14 geldi. Biz ayda kim var ki?
Bölük turumuzdan. 14 Asılbaş. İyi. Nerede vereyim mi? O da kaynak arasını yutacak. Zaman gel oldu abi. Gel çıkar. Geç bunu ikisi geç. Canım Biz de bırakacağım. Böyle parasına da Biz kendimiz de Dürtüğaçınız adresin, dinini ağlama tara verelim. Yalan ele şunday toy tokurda ele çoğulu pürel. Untımağız abdan Allah koş görüp gücüz. Nasıl konular жақсылықтарға жайлы екен. Төлөнбені қарап. Ата бабасының сау болсын көтеріліп, şunday tokumun çoğulu oturup. Biz özü gence kulda olgan ekemiz, ana Karasu rayonunda. Kaşkaşlatın arcağında. Ana ata oğuz, mıyaka alayga caylava çıkçıken. Alaydek mınadan nari 100 kilometre var. O yerge varsan tonun başı, susamırda yerde. Ana bismillahirrahmanirrahim. Ana tuğalar mınan. Sokundu görürken aklımız yeniden mi olur? Yaşlı olsun. Aman es. Kandaş. Yaşlısın zaman geldin abi. Allah'a şükür. Allah Allah Allah. Yeter. Ana sunuma gel. Mana, Ola arat. Kalasan Afganistan görüp gelgen, kalasan Kıbrıs'ı görüp gelgen bana şopur. Bana uşunday yaxşı günler bana versin. Amin. Tınç bolaylı. Oynap gülüşü hayalden ol böyle tınç ama bala çakalar bilen tuğan ırklar bilen tınç ama oynap gülüşü. Anda yaxşı geldinizler mi? Çarçamayın etmeyin. Жақсы, жақсы. Жақсы. Tınç basamızlar bu arada. Ya ana uşular abi. Yaptan Yok, öşe gelin. Ne tane gelin? Adılap gelin. Kol basabiliyorum. Ne oldu? Gel bakalım. Ne olacaktan başla? Sen bir adam. Bir adam var. Ak gele bana bir adam. Hadi nasıl finalda geldin mi? Kaç adam oldu? Özür dilerim. Kamera. Ha, kart otasın mı? Amma da kız. Gel beri. Daha iyi misin ki? Elim yaktan çıkıp karadım. İstemem şeysiyle kalan da istemem. İyi. Hadi o zaman. Tınçlar. Gel. Ayıp sen kule. Çaydan kule. Ana bunu canlı gelgen mıymanlar var. Buna gelindir. Çaydan kule. Sen geçen balığınızdan ısık olsa hap geldiler can aça. Sen koyun. Sağ ol ne bok baktım ha. Çay var.
Ay, ısık olursa ben çınığı kırız kılıp desene ha. Dur çınığı kıldırık ha. Al böyle. Moya, samimman da boş yapatıyor. Buna bir yer koytu olmasın. Mına yakka ötü oturlarına atak. Gelir. Yukomuzlar boş yapılacak otursanızlar. Ya ben tanıştılar mı? Durdu. Ben adım Ali. Tüpten oğlum. Al böyle. Tüpten mi süper? Bu şey daha değil. Aktivni doğanlar. Hadi gidin abi. Evet, o tamam. Ne güzel kaçıyor. Stop et. 3 günden beri biliyoruz ki yapma. Dilma öyle yerler. Yaxşı oldu değil mi? Giriyoruz. Öz organ değil. Yaxşı da Tartılma, bunlardan alıp kısın. Aldın benim acıyı. Bir iki, bir de uçak oldu, etten olup şuradan çıkmış. Hadi bak çüt. Yanın oturasında çüt tak. Sen otur çubulakta, sen otur çubulakta, ben otururum. Beken sen dağda toydun beken. Mahabat küsün çertip neçen. Varısı ölmez bulup sağarnalar. Karanın karegimde, karanın karegimde kaldı benim. Yey Allah. Barakallah. Azammat. Ay malades. Yüzüme bereke. Yüzüme bereke. Azammat. Ay gözlerimin karaşı ölmeke yaşlı sabahını gütü girmadım zarım kaçan sağa yolu amadim üzülme senden Ekinçidir de o işte. Canım benim boşun hadi gel ikinci olan. Kamil. Onu Aman yapsana. Onu koydunca şu yeminlerden gecelerden napken besleri çıkmıyor. O şey çekilsin. Evet. Şopudan o atır oldu. Dağdan ötümde kuydurmuyor. Cengiye başlama. Bu aklıma geldi. Bilimi türküp bolğon kim var deysin? Jaşaylı kir saktaba, jaşaylı kir juguzbay dili bizge. Bul düğünü belek bol, bizge gelge. Erkince jaşa ötte, temir berge. Ne törün var cakanlara batırayım. Bul jaşodo. Acaldı aytkılaçı. Acaldı aytkılaçı. Kimder cengiz. Jar olup jakşılık, jar kıldaylı, kelgile köngülgö kir kaltırbaylı. Jaşodo jakşı menet, birge jürüp, jakşının jakşı ekenin, jakşının jakşılığın unutbaylı. Jaşodo jakşı menen, birge jürüp, jakşının jakşı ekenin, jakşının jakşılığın unutmayın. Yaşoda biz yırgaylı. Ben bir bana uşu oydan oturmadım şak bolunca. Sonumuz
Bunun ne ana var sizden hırda elbey. Hırdaydı ko salamat. Salamat şunu. Başta. Mına. Ümitçe'ye aytasın. Kamera kütüp turadi. O kameraga tushib qo'yib. Uyalmasang ham hurdaydi. Qabul olaveramiz. Unuttukunda sezinlerin budan attıdan çağır kezinmenen bağlasın bağlamasın kaybederim barkımda bilgendirdi sırımda bilgendirdi esin demen burkurap bozdoy berbe sezimlerin tayene bulup kalgan kezim menen kalasın kalamasın kalbin ölür sırımda bilgendirden sırımda bilgendirden esin demen İşteki sırdı ait albay Yürüsün aytçı kim dayım İşteki sırdı ait albay Yürüsün aytçı kim dayım Özüңdü жақшы көрөмүн өзгөчө сүйүп жүрөгүм өрт болу өмүр өтсө да сүттөн ак сенден тилегим өрт болу өмүр өтсө да сүттөн ак сенден тилегим Айтылбай қанша сыры қалды Айтылбай қанша қыры қалды Аларды қылбай көбеле Аясаң болу жер қалым Аларды қылбай көбеле Аясаң болу жер қалым Кішіне көрейін, ә? Aça bakar başladı bana kop koyup kişiye taşladım. Kişiye taşladım. Kesedi o. Ana böyle. Sırası naliçka işte itken naliçka. Naliçka işte böyle açıyor gölgeler mi tavır böyle. Özlerinde tuğanları çakılır, kamerse vuralım diyor. Dost bulum diyor. Ana tuğanları burada mı? Sotalaşkan dost bulmuş. Sen çöte dost bulun gelmedi dost. Ceparın türkün güldürdün Celge seşi berir galat Cirgalga bölüp sezimdi Ününü dıksam ırdağan Köngülü jirsök sergitip Gün nuru betten öpkünüdür Hey kömürtüp alar tolakını Kadıksa çıldırıp İmerip caylo belgisili Sayrasa turgoy Sayrasa bulbul, sayrasa turgoy, beni çalıp. Vay malaca say. O ben böyle oturtadım be. Vay.